Hello guys, ubu ngubu tugiye kureba uburyo ki ushobora kwikorera katuni kuzikora nta bintu birenze, nta bintu bigoye. Sasa twihuse ugiye kuza urebe nimba warakoze subscribe kuri Maybe Comedy kandi nawe nimba uri mushasha ngo uhaye ikaze. Ambo ugiye kuza making sure nimba ufitemo iyi application. Ambo iyi ngiyi handitseho ngo Pause Max, nusanga utayifite uraza muri Play Store yawe, uraza ahangaha muri Play Store, nurangiza uhakande, nurangiza usacinge application bita Pause Max, usacinge. Ngira ngo ngiye murabibona ko nyifitemo, barambwira ngo no opening, ngira ngo muri kubibona neza cyane. Ngiye bareta bambwira no opening, wenda kagakande tureba ahantu bareta banjyana. Nizere ko turi kumwe kandi nimba warangije kwestaringa iyi application twagiye ngenda akanda, urabona yuko bama umuntu uri kubyina. Hano ushobora kuza ugahitamo nimba araba ari kubyina, niba araba ameze nk'umuntu barashe ukaza ugahitamo neza witonze, ariko ngiye kamitemo karaba arimo kubyina umuntu wanjye. Ni urugero kaduhitemo gutya. Ambo ugiye kuza ahangaha, ambo wakande, ushobora kumuhindukiza inyuma, ngira ngo urabibona. Ugiye kuza ukande ahangaha, aha kwaka kabora, ngira ngo urabibona. Nimara kwakanda yuko umuntu wacu ushobora kuba wamuhindukiza inyuma. Mbo nizeye ko turi kumwe kandi ugakanda hepfo aho, ukaba wamurebesha uko ushaka, ukaba wamubyinisha uko ushaka, ukaba wazuminga. Ngira ngo urabibona akantu ko kuzuminga, ushobora kuza ugakanda ahangaha ukaba wamuzuminga. Ambo katuwa kandi turebe, ngira ngo namwe muri kubyibonera kandi ngira ngo turi kumwe akantu kandi ngira ngo uri kubibona yuko ushobora kumuzuminga. Ambo ushobora no kuza ukamushyira ku kigero ushaka, wenda ukanze hariya n'urugero. Ushobora no kuza ugakanda ahangaha ukaba wamugira uko ushaka, yaba acuramye cyangwa se uko ushaka ko waramaze. Let's go, twagiye katurebe wenda twe ukuntu twamugira. Ngira ngo urabibona yuko ukuntu wamugira. Ambo ushobora kwibaza, ambo reka turekere ahangaha wenda. Ambo tujye kureba uburyo ki ushobora gufata iyi video ukashyira kuri intano ya telefone. Ndavuga kuri memory card. Ugiye kuza wenda tuvuge tugiye kuyishyira kuri memory card, ugiye kuza ukande kwa kabora k'umutuku, ngira ngo murakabona. Numara kugakandaho, mbo let's go, twagiye. Nizere ko turi kumwe kandi uragakandaho, ngira ngo murabibona ko yatangiye gufata. Muri kubona amagambo y'umutuku ari gutera, bivuze yuko video yacu iri kugenda. Iyo hashize nk'umunota wenda arimo kugenda, ngira ngo murayabona aho arimo kugenda agendera. Iyo hashize nk'umunota arimo kugenda, weho uraza ugahita ukanda ahangaha. Nizeye ko turi kumwe kandi mbo nkurikira akantu kandi uraza ugahita ukanda ahangaha. Mbo reka tuhakande, nituhakanda video yacu iraba yamaze kugira ute kwisevinga kuri intano, iraba yageze kuri memory card. Turareba n'uburyo yageze kuri memory card. Ambo tugiye kuza tuhakande. Urabona ko tukimara kwakanda batubwira ko video yacu yagize ute yamaze kugerayo. Video yacu irimo ubu ngubu kugenda. Ambo sasa rero reka tujye kureba kuri memory card, turabikuramo turebe kuri film yacu nimba video yacu yamaze gukora iki, yamaze kujyayo. Urugero reka tuza ahangaha kuri memory card tuhakirike turebe nimba video yacu yagize yagezeyo. Nizere ko turi kumwe akantu kandi mbo sasa ngira ngo murabibona ko video yacu yagiyeho. Let's go. Rero kora subscribe niba utarakora subscribe kuri Maybe Comedy kugira ngo ubashe kubona vibe, kugira ngo ubashe kubona utundi tuntu tuzaba turi kwikorera. Urabona yuko video yacu yamaze kugerwaho, yamaze kugerayo kuri memory card. Ngira ngo muramubona neza cyane ko yamaze kugira ute kugeraho video yacu. Ikintu ugiye gukora, ushobora kuza ukayishyira kuri video guru, ukaba wabasha kuyaploadinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube, nta copyright bakubwira. Mbo ugiye kuza ahangaha katurebe, wenda ugiye kuza kuri video guru yawe nimba utayifite uyidownloadinge. Mbo ugiye kuza ahangaha kuri vidment,
ugiye kuza kuri videwo guru, sori gato, ugiye kuza kuri videwo guru uyikandeho. Ubwo twebwe tugiye kureba uburyo ki ushobora kwikorera videwo yacu ukayeditinga ugakora n'ibindi ku buryo washyira kuri TikTok. Ugiye kuza ahangaha uhakande handitse new project, urugero wenda twebwe reka duhite tuhakirika. Ubu ngubu tugiye gukora iki? Videwo yacu. Uraza uyitoranyemo, ngira ngo urabibona yuko videwo yacu yamaze kuhagera. Ubwo yamaze kuhagera, tugiye kuza ahangaha tuyihitemo. Nitumara kuyishyiramo urashyira ku masegonda ushaka, turebe wenda ushyira ku masegonda ushaka. Reka duhitemo indirimbo. Tugiye guhitamo indirimbo. Ndaje mwana. Mwana uzi ko nari ndimo gufata ndikodinga. Uze kubyo utambwira ngo ntabwo ndajyayo. Nose wagaruka ute? Ndajyayo mwana. Nose wowe kuko watinze.